Saturday. What you tell me, see what to so good? Sihlale silindile ukanamhlanje abafundisi nababishopi sebethunjwa nguSathane. elizweni laseGibhithe kuthe bathatha. Asimangali kakhulu ngoba labo kwafika isikhathi sokuthi baqalisa ukuthandabuza bengaselala iqiniso. Kanti namhlanje siyazi ukuthi thina sithe sikhula ubuthakathi bekuyinto ehlonitshwayo esisazi ukuthi khona kodwa singayazi ukuyibona ngamehlo. Asisela qiniso ngoba sokutholakala lezi nkonzweni. Ngicela ukukhuza lina elikwenzayo bakhokheli lingabeli sibezimvu izimvu zendlelo likaNkulunkulu. Laba bantu bathembele eqinisweni lokukhuleka lina liyadlala. Angikholwa ukuthi kusalungiseka njengoba sokunje. Angithi omunye utawuphi
ungazesabela awulaqiniso lokwenzayo ngoba leqiniso ukuthi usesandleni sikaNkulunkulu ngoba sebengakuqamba futhi laba abantu laba libakhuze bafana Pitso thina nje ngicela unjelela ama-2K hayi akuyenzakali ngendlela right abafana abancane laba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi sikhula kwathiwa ngo-2000 umhlaba uyachabalala sangakuzwisisi kanti wachabalala ngoba ama-2K abuya lazo awafuna ukusebenza kanti manje bathi kwenziwe njani hayi khona bafana imali evuka ikhona ayilunganga imali ifuna indoda iginqe isebenze idla amandlayo bekelena bona kudala vele sebengabadala bamile ezigwebo zabo kubalindile sesebunzimeni la asisakwazi ukuthi senze njani Machita.